abangmu crispy fried momo. Aku abangmu crispy fried momo. Kayangan pinsya. Ya. Kubli pi baro sa sisi na pidang subay pi agani ka channel ka jonga. Minta kesengi ngan shet nada chicken crispy fried momo. Te subha banya pejhado benda kut ma. Ngan collection no yo moida bat hangnya ngala shim kumba shiteng kilo i moida. Ngan ailam ba kompenya refine. Ngan kelek bat ka saan. Tingin tap siya sipang. Yo filling sa pojong momo ang penunkam do kubi kada siar bat piat. Ngalada ban sa kuy bahay kini tementa ngan terlihat no yang kani kada siar hang ni chopper. Ngala jita kam domet sudah mah ni kenang bakan kam pensum. Terlihat no siupian. Terlihat no siu kubi. Yang lada pentilelu bara bat minta yang klena dan alang berudhun ya. Using warunsun bang lada bendung lang hajo. Sok meren. Kamelo. Menalang berke-refine kalian. Bat ngin sa mix baha.
Ngan tam yang malu malah hunyu kyu momo kenang balat dambet momo shibet andang ila shet ma. Hakawi kebun ngasim kendat maida ngan bet kendat kemelo kendat usok maren ngan klelang bat kendat ka keriban long kumne tinggi ladat minggu syashadut karai kalalong tek na kumnyang Unia crispy fried momo lalong ready man ba menta. Naman, okay? Namang are you keling the momo? Napenyap bang tadaw em umak ko. Bang na em. Rate 1 hado 10. 100 out of 10. Ngata bang na kakti? Bang ha, po rubon na kada. Siyempre matlap. Guys, pisiaro saya persang masyat kumne mo. Bangha. Bangha. Balay. Hong Kong. Uni ubang. Uni ubang ha. Sisa? Yummy inside, crispy outside. Gumawa. Kumawa. Udang pelat na, Mang.
Bang pala. Datang kat ni ke video kelakut, ku boleh cuba nak pilih apa yang dengan takut, ngisi sempat nak kira ke video. Kau bahasa like, share, dan subscribe lah. Bye. Ubang kau ni momongan bang.